dusome Tusome neno la Mungu. kadusome mu bami Tutasoma kwa kitabu cha Wafalme. abami ba kabiri Wafalme wa pili ibice 5 sura 5 murongo wa 20 kwa mstari wa 20. uheraho ibice 5 murongo wa 20 Ni sura 5 na mstari wa 20. abami Wafalme wa pili. kabiri. Naam. Reka nsome hanyuma we waranze nta mpamvu yo kongera gusoma. Naam, tutasoma kwa lugha moja, wengine watasoma Biblia wanao. Ariko Gehazi mugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati ko databuja yagiriye Namani uwo Musiriya ubuntu ntiyakira ituro amutuye, ndaye Uwiteka Imana nzima ndiruka mufate ngire ico mwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani abonye mukurikiye yiruka ava mu igare rye aramusanganira aramubaza ati ni amahoro? Nawe ati ni amahoro databuja. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze ubamuhere italanto z'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa 2. Nuko Namani aramubwira ati emera ujane italanto 2. Niko kumuhata amuhambirira italanto z'ifeza 2 mu isaho 2 hamwe n'imyambaro yo gukuranwa 2. abikorera abagaragu be 2 barabyikorera baja imbere ya Gehazi. Babigejeje ku musozi w'iwabo arabibika abishira mu nzu arabibaka abishira mu nzu arabasezerera baragenda. Hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja Elisa aramubaza ati uraturuka he Gehazi? Undi ati mugaragu wawe ntaho nagiye. Aramubwira ati umutima wanje ntiwajanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava ku igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki gihe ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzelayo n'izahabu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja. Nuko ibibembe za Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Amen. Dushimye Imana muri uyu mugoroba. Nashukuru Mungu jioni hii ya leo duhaye umwanya mwiza wo kuba mu nzu y'Imana, ambaye ametupea muda mzuri wa kukaa ndani ya kanisa la Mungu. Reka dukomere Imana amashyi. Acha tumpigie Mungu makofi. Twongeye gushimira Imana ko tugeze muri iyi nzu y'Imana iyobowe na Apostle Desigaye. Tunashukuru Mungu tena kukaa kwa nyumba hii ya Mungu ambayo inaongozwa na mtume Tezigayo. Ntabwo ari bwo bwa mbere kugera Nairobi. Si mara ya kwanza kufika Nairobi. Si n'ubwa kabiri. Si mara ya pili. Si n'ubwa gatatu. Si mara ya tatu. Bwa mbere ngera Nairobi zari mu 2007. Mara yangu ya kwanza kufika Nairobi ilikuwa 2007. Hano hari imiryango 4 cyangwa 5. Ni kwa Pasiteri Muhima, kwa Pasiteri Gahungu, kwa Pasiteri Mikebanyi na ba Musinga n'abantu nk'abangahe habo nabo muri 2007 twaje na Larume tuje
kuririmba kwa Bishop Muhima. Wakati huo hapa kulikuwa familia ya watu wachache, tulikuja na Alam Ministry kuja hapo kwa kanisa la Bishop Muhima. Urumva rero ntabwo ari bwo bwa mbere. Nasikia si mara ya kwanza kuja hapa. Si n'ubwa kabiri. Si pia mara ya pili. Abantu benshi nabatanze hano muri. Watu wengi hapa, mimi nilifika mbele yenu hapa. Usanjewe nuko nahise nkomerezaho ariko ni hivyo. Hanyuma turashimira Imana ko tugeze hano. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kufika hapa. Imana ihimbaze. Mungu asifiwe. Ariko nibwo bwa mbere ngeze muri iri torero. Lakini ni mara yangu ya kwanza kufika kwa kanisa hili. Kandi ndashimira Imana ko mpageze. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu ameruhusu kufika hapa. Kuko apostle ni inshuti. Kwa sababu mtume ni rafiki. Kandi ni n'umuvukanyi. Dufite aho duhurira mu miryango. Na pia kuna mahali tunakutanana kwa familia. Iyo mu mwuka ari sawa, kwa kiroho ikiwa sabamba, no mu mubiri ni sawa, biza biryo bigira ritime. Na kwa mwili ikiwa vizuri, yote ni mazuri. Nabyo ni byiza. Na hayo ni mazuri. Turashimira Imana ko tugeze hano rwose. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kufika hapa. Nashimira Imana ku bwanyu mwese. Nashukuru Mungu kwa niaba yenu nyote hapa. Nashimira Imana ku bwa umuryango wanje nabonye hano. Nashukuru Mungu kwa familia yangu niliyoipata hapa. Kwera kuri muzehe. Kuanzia hapo kwa mzee. Apostle amuvuzeho. Mtume amemuongelea. Abanye bashiki banje. Nimeona madada zangu. Imana ibaho mugisha. Mungu awabariki. Mwakoze cyane. Umefanya vizuri. Ba bebe baje kutugaburira hariya kwa Apostle nibwo nari mubonye birantangaza. Kina bebe walikuja kutushughulikia hapo kwa mtume, nilimuona nikashangaa. Iyo niyo familia yanje nyafa nyine aho. Hao ndio watu wa familia yangu hapo karibu. Nishime cyane kubona familia yanje bashiki banje na babyeyi bacu. Nashukuru kuona wa dada zangu na wa baba zangu. Eka dukomere Imana amashi. Acha tumpigie Mungu makofi. Tugiye kuganira Prof Imana mumugisha. Tunataka kuzungumza neno la Mungu, lakini Mungu ambariki Prof. Ari kintu avuze ndushaho kucumva cyane. Kuna neno alilolisema nikaweza kufaidika kulisikia tena. Asenebarati babwira Nehemia ngo vahari abasanga aho bari yari strategy yo kumumara. Senebalati alipoambia Nehemia atoke mahali alipo ili aje wakute, ilikuwa ni strategy ya kummaliza. Ndabaha urugero nkomereze kuri iri jambo. Nitawapa mfano alafu niendelee na neno hii. Buriya abakristo wa Kristo yatubwiye ngo Yerusalemu ni mu mwuka. Alituambia kwamba Jerusalem ni nafasi pa roho. Yerusalemu ni mu muriro w'imbaraga z'Imana. Jerusalem ni mahali pa moto wa nguvu wa Mungu. Yerusalemu ni mu bubasha n'ubushobozi bw'abakristo. Jerusalem ni mahali pa nguvu na mamlaka ya Wakristo. Yerusalemu iyo umuntu avuye abatakaje. Ukitoka Jerusalem huwa umepoteza. Kugira ngo mubyumve neza, ili muyasikie vizuri, buri Imana yashizeho uburyo umuntu agomba aho hantu agomba kuhaba iyo avuye, ikimuhiga cyose cyo mufata kikamwica. Mungu alisababisha mahali mtu alimweka, akitoka mahali hapo kitu chochote ambacho kitamlenga kitampata. Ndabaha urugero. Nitawapea mfano. Ifi. Samaki. Ifi. Uyikuye mu mazi. Ukitoa kwa maji. Si ngombwa ngwinike. Haiombi wewe uinyonge. Si ngombwa ngo ufate umupanga uiteme. Wala uchukue panga ukate. Oya. La. Usakwikura mu mazi. Wewe ukitoa tu majini, uishire hari. Uweke kando. Ubuzima bwayo naho babura. Maisha ya samaki ni hapo yamekomea. Niko bimeze. Ni hivyo vivyo vilivyo. Nono fata inka. Alafu chukua ngombe, uishire mu mazi. Uiweke majini. Uishire mu mazi igumemu. Ibaki uweke majini, ibaki majini. Uko mu buzima mu mazi. Maisha ya majini
yaba ubuzima bw'inka. hamna maisha ya ng'ombe. Shirifi mu mazi rabaho. Naam, uweke samaki majini itaishi, Ikure mu mazi rapfa. utoe majini itafariki. Fata ikintu kitaremewe mu mazi. Alafu uchukue mnyama ambao mbiwa majini, Inyamaswa runaka. mnyama fulani, Uyishire mu mazi. uiweke kwa maji. Irarara ipfuye. Italala imechatoweka. Mu mazi Kwa sababu ndani ya maji hari ubuzima bw'inka cyangwa inyamaswa hakuna maisha ya mnyama huo cyangwa umuntu. wala binadamu. Nuko ibintu bigabo. Vivyo hivyo mambo yamegawanyika. Basenebarati Wasenabarati kuresha Nehemia kwa kumwambia Nehemia maneno mazuri navi Yerusalemu atoke Jerusalem ngo baze kwiga ikibazo cye, ili wakuje wachunguze shida yake. kugira ngo bamukure muri eneo ye. Ilikuwa ni ili wamtoe kwa eneo zake, Baramukuye mu mwuka wamtoe kwa kiroho, bamujane mu mubiri, wampeleke kwa mwili, bamujane hatari mu mwuka mu magambo, wampeleke mahali ambapo si kwa roho, kwa maneno, bamujane ahantu hatari rezo y'Imana, mahali ambapo hakuna network ya Mungu. ubuzima bwe baba barabufashe babiranga. Ingekuwa hivyo maisha yake wangekuwa wameteka nyara na maisha yake yameisha. Niyo strategy Satani azakoresha kumara abakristo. Hiyo ndiyo mpango shetani wanatumia kwa kumaliza Wakristo. Haraho mukristo ahagarara, Kuna mahali Mkristo anasimama agahagararana n'Imana, na anasimama pamoja na Mungu. haraho mukristo ava, Kuna mahali Mkristo anatoka, iyo avuye na akitoka mahali hapo, Kristo iteka iyo avuye mu mwuka, Mkristo mara nyingi akitoka kwa kiroho, ubuzima bwo mu mwuka nibwo buzima bw'ubusabane bwuzuye n'Imana n'umuntu. maisha ya kiroho ndiyo maisha ambayo ni kamilifu ya binadamu na Mungu. Igihe Satani agukuye mu mwuka, Wakati ule shetani kutoa kwa roho, akagusigira gusaritiririya, anakuachia desturi ya kanisa tu, akagusigira imihango y'idini, anakuachia desturi ya kidini. nuko abakurangije. Ni hivyo amekumaliza. Si ngombwa ngo agutuma abarozi baje kukuroga, Si lazima atume wachawi wakuloge, umutego uba wagufasha. kwa sababu umekuwa umeshikwa. Haleluya. Amen. Niyo strategy y'abasenebara. Hiyo ndiyo strategy ya Senebarati. Bwana sifiwe. Amen. Jewe naho nagiye. Mimi ni hapo nilikuwa. Undi yumvise ibisi. Mwingine amesikia yake. Kambabwire amakuru ya Gehazi. Nitawazungumzia habari ya Gehazi. Gehazi yarantangaje. Gehazi amenishangaza. Kumbabwiye ukuri, Gehazi yarantangaje. Ukweli, Gehazi amenishangaza. Kandi dufite ba Gehazi benshi muri iki gihe. Na ukweli tuna kina Gehazi wengi kwa nyakati hizi. Hakika. Ukweli. Ndababwira abagabo batatu. Nitawaambia wazee watatu. Uwa mbere ni Eliya. Wa kwanza ni Elia, Uwa kabiri ni Elisa. wa tatu ni Elisa, Uwa gatatu ni Gehazi. wa tatu ni Gehazi. Sindinda kuri Eliya, Sitakaa sana kwa Elia, ndatinda kuri Elisa na Gehazi. bali kwa Elisa na Gehazi. Eliya, Biblia iravuga ngo ni umuhanuzi w'umuriro. Biblia inasema ya kwamba Elia ni nabii wa moto. Komanteri niko zigenda zigaragaza ko Eliya yari umuhanuzi w'umuriro. Hiyo ni habari ya vitabu ambavyo vinafafanua Biblia, inaonyesha ya kwamba Elia alikuwa nabii wa moto. Eliya yari umuhanuzi ukomeye cyane. Elia alikuwa nabii shujaa sana. Mu buryo Imana yabonye ishaka rya Eliya, Imana ibona ko adakwiye guhambwa mu butaka, ahubwo akwiye kuzamuka n'umubiri ikamutwara mu ijuru. Iliyosababisha Mungu aone bidii ya kupenda kazi ya Mungu kwa Elia, ikasababisha asife na ikamnyakua. Ico ni igihangange, Eliya ni igihangange, ni generale wo mu mwuka komeye cyane. Elia ni nabii shujaa wa namna kiroho sana. Eliya ni mareshare, ipete rya nyuma mu gisirikare cyangwa umuntu ukomeye munsi y'ijuru. Buriya umuntu ukomeye mu bantu munsi y'ijuru ni umukuru w'igihugu, perezida wa repubulika. Ririya ni iranga rikomeye cyane. Eliya yari afite iranga rihambaye mu bwami, yari mareshare, yari
imana itemeye ngo aje mu butaka bamuhanga. Elia kwa namna ya kiroho alikuwa jemadari mkuu, Mungu ikasababisha Elia asifariki wamuzike kwa ardhi, bali ikamnyakua. Kubera ingendo yakundaga Imana. Kwa sababu kwa jinsi gani alikuwa akimpenda Mungu. Elia rirasobanurwa ngo Uwiteka niwe Mana. Amen. Elia inafafanuliwa ya kwamba Mungu yeye Mwenyezi ndiye Mungu. Ni kwa izina rya Elia risobanura. Vivyo hivyo Elia jina lake linafafanuliwa. Uwiteka Mwenyezi Mungu ndiye Mungu. Amen. 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 Nabasobanura Elia yagaragawe igihe ngeze muri Israeli. Wakati nilifika kwa nchi ya Israel ku musozi Karumeli, kwa mlima Karumeli, bubatse urusengero aho Elia ubutayu yasengeragamo. Limejenga kanisa mahali ambapo Elia alikuwa akiombea Mungu. Urusengero rwubatsweho n'urusengero rw'abagatolika. Kanisa ambayo imejengewa mahali hapo ni kanisa la wa Catholic. Urusengero rw'abagatolika, abakatolika bafite imbaraga cyane muri Israel, nibo bagiye bubaka ahantu hakomeye hose, abahanuzi, intumwa, ibitangaza byose byakozwe byanditse muri Bibiliya. Ahantu hose haba ikimenyetso, haba urusengero rw'abagatolika n'urusengero rw'abaorthodox. Israel, mahali ambapo kulikuwa kukizirika matendo makuu pamoja na manabii wa zamani, kanisa la Catholic na Orthodox, hao ndio wamejenga mahali hapo. Ibimenyetso byose, ikindi kibaho hano ni soko. Mahali hapo, jambo lingine liko hapo ni soko. Ni soko na maduka. Ibo ndibagira amasoko na za supermarket. Wao wamejenga supermarket hapo. Uko abagenzi benshi bava ino muri Afrika, bava muri Amerika, muri Aziya, abagatulika n'abaporo baza bagenda bakaja kureba byaha hantu hose Yesu yakoreye bitangaza n'intumwa. Kuko iyo bagiye kwareba baza bahasura, abazungu bagira ubwenge bagahita banahaha imipira yanditseho ibintu byose byanditse muri Bibiliya. Iyo ushitse muri Israel bazakubwira ngo ushitse muri Bibiliya hagati, ngukandagiye muri Bibiliya hagati. Naam. Wanakuwa na zoezi watu wa bara tofauti ya kutembelea hapo, na wakimaliza kuangalia hapo mahali kulikuwa na kutokea ishara, wanapitia kwa supermarket wananunua, na ufikapo hapo kwa nchi hiyo huwa wanasema ya kwamba umefika kwa nchi ambayo ni ya Biblia. Unafika katika Biblia na kanyaga kwa Biblia katikati. Inamaanisha ya kwamba wageze wakandage muri Biblia hagati. Neza ugeze hagati na hagati. Naam, inamaanisha umefika umekanyaga kwa Biblia katikati. Niko bazakubwira. Hivyo wanaongea. Hallelujah. Amen. Ahantu rero hubatse ubutayu mu musozi Karumeli, aho hantu uzohashika habitabaza, hakaba n'amavuta baza bahamena muri ubwo butayu. Narashitse jewe namantambuka abakazikira, namantambuka namaje gupfukama aho Elia wayagaza pfukama yambaza Imana ya Israeli. Nilifika hapo nikapita direct mahali ambapo Elia alikuwa akipiga magoti akiomba Mungu. Arambwira ati aho na hatagatifu, we kuraje subira hariya. Alafu padri akaniambia kwamba mahali nimeingia ni mahali patakatifu, na akanieleza nirudi nyuma. Haba hari umupadiri hapo, mahali hapo kuna padiri, kuko abikanisa ry'abaturi, kwa sababu kuna kanisa ya Catholic. Amen. Hallelujah. Amen. Elia hangange chima. Elia shujaa wa Mungu. Elia shujaa wa Mungu. Elia igihanga ngechimana. Elia intumwa y'Imana. Elia mtume wa Mungu. Elia yari yuzuye Imana umutima. Elia alikuwa amejaa Mungu moyoni mwake. Elia wakoreye Imana. Elia ambaye amemtumikia Mungu. Elia witishubi umwe mu basuke bigereya. Elia watushubi mmoja wapo wa wakimbizi walikuwa Gilead. Elia mugaragu w'Imana ishobora byose. Elia mtumishi wa Mungu aliye juu. Afata umugaragu witwa Elisa. Akachukua mfanyakazi aitwaye Elisa. Elisa aratangaje. Elisa naye anastajabisha. Elisa yari umunyeshuri mwiza.
Elisha alikuwa mwanafunzi mzuri mno. Elisa wari umunyeshuri mwiza cyane. Elisa alikuwa ni mwanafunzi mzuri kabisa. Elisha yari umunyeshuri mwiza cyane. Elisa alikuwa ni mwanafunzi mzuri. Elisha yabanye na Eliya. Elisa alikuwa pamoja na Eliya. Areba ingene Eliya Akatazama jinsi gani Eliya naomba. areba ingene Eliya yiyiriza. Akatazama jinsi gani Eliya anafunga mafungo. Areba ingene Eliya ba mu butayu. Akaona jinsi gani Eliya ako hapo jangwani kwa Areba maombi. ingene Eliya yizera Imana. Akatazama jinsi gani Eliya anamwamini Mungu. Biblia iravuga ngo Biblia inasema ya kwamba Daudi yandika muri Zaburi. Daudi akaandika kwa kitabu cha Zaburi. Nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye Na- kugira ngo ntagucumura. Na nimeliweka neno lako moyoni mwangu ili nisikakutende dhambi. Eliya yakasareba Elisa Eliya alikuwa akimtazama Elisa, agafotora anakopi, akabika anaweka, akareba gusenga anaangalia jinsi ya kuomba, agafotora anapiga picha, anaweka, akareba ingene atanga ituro anaangalia jinsi gani ya kutoa sadaka, agafotora anapiga picha, akabika anaweka, akareba ingene yiyiriza anaangalia jinsi gani ya kufanya mafungo, agafotora anapiga picha, akabika anaweka, akareba ingene ahimbaza Imana anaangalia jinsi ya kumtukuza Mungu, agafotora anapiga picha, Akabika. anaweka, akareba ingene agira nibaturi anaangalia jinsi gani ya kufanya maombi ya mapambazuko, agafotora anapiga picha, Akabika. anaweka, akareba ingene agira isaka anaangalia jinsi gani ya kuwa na bidii, agafotora anapiga picha akabika. na anaweka. Igihe cya Eliya baragendana imyaka runaka Wakati wa Eliya wametembea naye kwa muda mrefu ageze igihe cyo gutandukana nawe hadi siku ya kuachana naye. aramubwira ngo mwanya wageze wo gutandukana nawe Akamwambia na saa imetimu ya kuagana nawe ugiye uransaba na utaniomba, wahaye amahirwe yo kunsaba na kupea nafasi ya kuniomba. ariko Elisa wa haleluya Haleluya. geze igihe tugiye gutandukana Tuko karibu kuagana. ndaguha amahirwe Nitakupea na bahati, ngahe nsaba alafu niombe. urashaka ngo ngukorere iki? Unatamani nikutendee nini? hari abantu bazi gusaba Kuna wale ambao wanajua kuomba hari abantu batazi gusaba. na kuna wale hawajui kuomba. Haleluya. Haleluya. Kubana n'Imana Kukaa pamoja na Mungu ukayibyaza umusaruro w'amahuzu na viza na kaunga n'imboga. Imana gusa icyifuzo cyawe ni ikibanza, icyifuzo cyawe ni viza, icyifuzo cyawe ni umugabo, icyifuzo cyawe ni umugore, icyifuzo cyawe Imana ukayibyaza umusaruro kugira ngo kakubwira ngo ngakora umufuko ureme ukamukuramo igihumbi cy'amanyakenya. Imana ni ajabu sana kukaa pamoja na Mungu kwa muda mrefu, alafu anakuambia hebu niombe kitu kimoja, alafu unatoa ngiri moja tu kwa yale ambayo amekwambia umuombe. Imana urashaka kwibyaza visa ya Canada gusa. Uko biraranga. Imana Israel kwako una lengo tu ya Mungu akupee tu visa tu Mungu wa Israel. Urashaka ikibanza hano kandi nacho gasigito nimugire ngo unatafuta uwanja, na hiyo si mambo ndogo, sigito si jambo ndogo, lakini akakubwira ngo ngaba ngo Imana turimo ibintu byose ngaho to gatora visa manya ati nuko ibindi utwara utarasomye kino gitabo tufite amakuru. Na Mungu akikupea bahati ya kuomba kitu fulani alafu unatoa tu visa nyingine unaacha, inamaanisha kwamba haukusoma neno la Mungu. Kunda amakuru mu Kinyarwanda hari umuntu uzuvuga ngo inanga y'amakuru igiyemo izirangira akavuga ngo iyo bagiye kuvuga amakuru hari umugabo uzuvuga n'umugore mukecuru bakavuga ngo icyambere ngo na amakuru. Kwetu taarifa habari ikikaribia kuingia kuna nzenze ambayo inapiga, na alafu kuna watu wawili ambao wanazungumza, mzee na mama. Alafu baada ya nzenze hiyo ambayo anasema jambo la kwanza ni habari. Cha kwanza ni habari. Ijambo rya mbere na makuru. Icyambere na makuru.
Jambo la kwanza ni habari. Zose ni icyambere na amakuru igihugu bamaneko muza mwumva bambere bamaneko bakomeye basaza. Israeli niyo yambere kuri maneko muri yisi. Iyo yambere kuri maneko baza baneka na makuru babagiye gushaka na makuru baza baje gushaka amakuru bakavuga ngo ese apotre Nteziryayo ara makuru bamuvuze tuje kuyaneka. Icyambere na amakuru yaza guhesha icyerekezo cyo kumenya ngo ibintu bimeze. Jambo la kwanza la muhimu ni habari. Habari hiyo ndio inasababisha upate mwelekeo wa mambo fulani yanaelekea wapi. Iyo bavuze ababana muza mwebwe mwese ababana nabandi muza mwe iyo bafashe umwana bakamujana mu ishuri ikintu babagiye kumuha namakuru. Ingene baza bakora amashanyarazi, ingene baza bakora ututuntu, ingene baza bakora amakaro namakuru babagiye kumuha. Dakiti kintu cy'amasomo byambaye ngo yize ngo amasomo oya bikure muri biriya bintu byose bimeze ukuntu icyane nabagiye kumubwira ngo ikibaza bagikora gutya namakuru. Kandi ayo makuru muza muishura amafaranga atagira upangana. Naam, wazazi wakichukua watoto shuleni hakuna jambo lingine ambalo wanalengea ni kufika huo waambiwe habari ya kufanya kazi tofauti. Habari ndiyo muhimu. Gura n'Imana ukayikuramwo visa ukumvura nyuso. Gura n'Imana ukayikuramwo umugabo. Gura n'Imana ukayikuramwo ibintu runaka bigufi. Tubu ufite amakuru y'iki gitabo. Yego. Ukutanana na Mungu na unatoa tu jambo moja kama faida, visa, mume na mengineyo, hiyo inamaanisha ya kwamba hauna habari ya Biblia. Hari kiruta visa. Kuna ile juu ya visa. Hari kiruta mafaranga. Kuna jambo juu ya pesa. Hari kiruta madolari. Kuna lile juu ya dolari. Hari kiruta umugabo. Kuna jambo juu ya mke. Hari kiruta umugore. Kuna jambo juu ya mke. Hari kiruta sikse. Kuna jambo juu ya sifa. Hari kiruta. Kuna jambo juu. Jambo hilo ubugingo. Ya uzima. Ubugingo. Uzima. Yesu yaravuze ngo. Yesu amesema ya kwamba uhawe insisi zose. Na ukipewa ulimwengu yote. Ukabura ubugingo. Na unakosa uzima. Je, itakufaidisha nini? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Elisa yari umunyeshuri mwiza. Elisa alikuwa mwanafunzi mzuri. Elisa yari umunyeshuri mwiza cyane. Elisa alikuwa mwanafunzi mzuri zaidi. Elisa ariga. Yeye alijifunza. Aramubwira ngo papa turogiye gutandukana. Akasema naam, ni karibu tuagane. Ngiye kugusigira. Nitakuachia. Sawa. Kamwambia niombe. Osabiki. Je, utaweza omba nini? Uye na president. Bahenguruge. Kipatana na rais wa nchi. Sasa president wacu hano nini? Uhuru wacu wa. Na upatane na rais Uhuru. Na Uhuru. Mnapatana na Uhuru Mwigai. Mugire ucyati sawa. Nasema niombe. Nieleze. Kamubwira ati jewe nta kindi shaka. Mimi sitamani yengine. Ngurira ikinga. Uninunulie gari. Hapana gari. Baskeli. Baskeli. Ego. Baskeli. Niko banahise kabisa baskeli. Ikinga. Baskeli. Uye na Uhuru. Unapatana na rais unamuomba akununulie baskeli. Kana kuambia niombe. Rahisi unamuomba. Wabusisiwe. Wewe mjinga. Wewe ni mbaya. Wabusisiwe. Ujinga. Wewe ni mbaya. Wabusisiwe. Ujinga. Wewe ni mbaya. Wabusisiwe. Ujinga. Wewe ni mbaya. Wabusisiwe. Mjinga. Ujinga ni ubaya. Ujinga ni ubaya. Ujiji ni bubi. Akindikisha ubwoko bwaje. Hakuna iliyosababisha taifa liangamie. Cyatumye nureka ubwenge zareka abana ba. Biblia inasema ukiacha hekima nitaacha watoto wako. Ujinga ni ubaya. Ujinga ni mbaya sana. Ubujiji ni bubi cyane. Ujiji ni bubi. Ujinga ni ubaya. Ujiji ni bubi.
ujinga ni ubaya. na president ukamwaka igare Unapatana na rais umuombe basikeli, basikeli ikinga. gahura n'Imana ukayikuramo biraranga. Unakutana na Mungu alafu unautoa ndani mwake visa ya Canada, na basi ni hayo. Hagira ng'Imana uri yayo wacha akaba nk'umwira ati Ninemike siku moja rais wetu ananiambia hebu niombe. Namwambia ati mpa Beneri. Nampa Beneri. Nitamwambia nipe benki ya Bener. Beneri yano yitwa gute? Bank. National Bank. There's a National Bank. Namwambia there's a National Bank. Naam. Wewe waambie ngo sawe National Bank. Alafu unaomba National Bank. Yes. Naam. Ni kumugabaza sawa. Hivyo Ngenge buzabusa. hivyo ndio mwenye hekima huwa anaomba. Yo. Karifari ya Hallelujah. Amen. Elisa umunyeshuri mwiza. Elisa alikuwa mwanafunzi mzuri. Mwiza cyane. Mzuri sana. Uyu wacu ni professor ukomeye cyane i Rwanda. Mwenzangu ni mwalimu profesa mkubwa huko kwetu Rwanda. Munezero w'umwarimu. Furaha ya mwalimu. Uyu mugabo Huyu mzee mwumva twita profe ambaye mnasikia tunamuita profesa ni izina ry'akazi. ni jina ya kazi. Yigeze kumera nk'uyu nturuzi uyu mwana. Yeye alikuwa kama mtoto huu mdogo. Uyu wambaye ibimono. Tracksuit. Uyu. Wenda hano papa. Kuja kijana. Aramvika Kinyamurenge se. Kuja papa. Avuye no kwikubita hasi. Kondruzi uyu. Mtoto huu Ko prof yari ameze nk'uyu mwana. mzee prof yeye alikuwa kama mtoto huu. Yigeze kwiga kwandika. Yiga kwandika rimwe. Alijifunza kuandika, kwa kuandika moja Akananirwa. anashindwa. Kandi kunanirwa si kibazo. Na kushindwa si shida. Si kibazo kinini. Si shida kubwa. Ahubwo kubyitoza. Bali kuyazoea Akagera haba arangiza seconde primaire. anafika kiwango cha kumaliza shule ya msingi, Akarangiza secondaire. anamaliza secondary, Akarangiza university. anamaliza university, Agakomeza n'ayandi. anaendelea hata mengine, Akageza kuba ari professeur muri kaminuza. anafika kiwango cha kuwa mwalimu kwa university, Umwarimu wa kaminuza. kuwa mwalimu wa chuo kikuu. Ikintu kigaragaza cyambere. Inayozirisha ya kwanza, Nta muntu uzuba mwarimu atarabaye umunyeshuri. hakuna yule ataweza kuwa mwalimu na haja kuwepo mwanafunzi. Wigisha. Mbele ya kufunza Uzubanza ukiga. huwa unajifunza. Warangiza kwiga. Ukimaliza Ukaba kujifunza ufite ubushobozi bwo kugira icyo wo kwigisha warize. unakuwa na uwezo wala mamlaka ya kufunza ile Bizabinezeza ulijifunza. umubyeyi. Inafurahisha sana mzazi Bikanezeza nyiri bwite. na inafurahisha mwenyewe Iyo yavuye ku rugero rwa zero kwa kutoka kwa kiwango chini cha sufuri akagera ku rugero rwo kwigisha abanyabwenge. na anafika kwa kiwango cha kufunza wataalamu. Icyo nicyo urwo n'urwo rugero rw'Imana dushaka. Hiyo ndiyo mahali ambapo Mungu anatamani tuwe. Abigishwa, Ni kuwa wanafunzi, abigishwa bakavamwe abigisha. wanafunzi wanatoka ndani walimu, Ariko kuba abigishwa lakini kuwa wanafunzi kandi muri ubu bwami tubamo. kwa ufalme huu ambao tumo ndani Ntibitwemerera ko tuba abigishwa gusa. haitukubali tuwe wanafunzi tu. Turigishwa Sisi tunafunzwa bwa bumenyi na ile ujuzi, natwe tukabutanga. nasi pia tunapeana, Kuko umuntu wese n'umuvuga butumwa. kwa sababu yeyote yule ni mnenaji wa Injili. Ikintu rero kinejeje kuri Elisa. Ambaye ni ya kufurahisha kwa Elisa, enda kwa baba. Ikintu rero kinejeje kuri Elisa. Inayofurahisha kwa Elisa Nuko yabaye umunyeshuri. ni kwa sababu alikuwa mwanafunzi, Igihe kiragera agiye kuba umwarimu. wakati ukatimu akawa mwalimu. Dore rero ikintu cyanejeje kuri Elisa.
iliyonifurahisha sana kwa Elisa ni hii. Aramubwira ati, Akamwambia kwamba urambwiye ngo ngusabe. Baba, Bwana umeniambia nikuombe. Ugize neza. Umefanya vizuri. Ndagusaba. Nitakuomba. Itegure kumva. Na ujipange kwa kunipea. Jipange sawa sawa. Uipange neza. Jipange sawa sawa. Uipange neza. Ngiye kugusaba. Ninataka kukuomba. Aramubwira ngo uramba. Akasema utanipea umugabane wawe na sehemu yako. Uramba umugabane w'impano zawe. Utanipea sehemu mojawapo wa karama zako. Izo ufite. Karama unazo. Umeze n'izo udafite. Na unipee zenye hauna. Ndashaka kuba wewe kabiri. Mimi natamani kuwa wewe mara mbili. Ndashaka kuba. Natamani kuwa. Hapana wewe. Si wewe tu. Kuba wewe. Natamani kuwa wewe. Nongere mbe wewe. Uwundi. Imbe wewe kabiri. Natamani. Natamani niwe wewe mara mbili. Ndagusaba izo ufite. Na kuomba yale unayo. Ndagusaba n'izo udafite. Pia na kuomba yale ambayo hauna. Eliya aramubwira ngo Eliya kashangaa. Stuka. Ko kore igitanga. Sema, hey. Ndaguha. Urashaka kubanje wa kabiri. Unatamani uwe mimi mara mbili. Icyo kintu ko kigoye cyane wa muntu w'Imana. Jambo hilo si ni jambo gumu. Ati wambwiye ngo ngusabe ndagusaba. Naam, umeniambia ni kuombe nami nimekuomba. Impano za uramba. Yale unayo kwa karama zako utanipa. Anduma zose wa muzimu. Nurangiza ubwira Imana izindi zingana n'izo ufite uzimbe. Naam, alafu nimekwambia utanipea karama zote ambazo unazo na pia umwambie Mungu akupee karama zingine ambazo wewe hauna nazo uzinipe. Uvuge zirazi. Ukisema zitakuja. Ni hayo ninakuomba. Elisa yari umunyeshuri mwiza. Elisa alikuwa mwanafunzi mzuri. Aramubwira ngo ngiye kuguha ikizamini cya nyuma. Anambia nitakupea mtihani wa mwisho. Nubona ngiye. Na ukinitazama niendapo. Ukabona ntandukanyijwe nawe. Na unaona naachanishwa na wewe. Ukande. Unanitazama. Haraza gashururu, haraza umuyaga. Kutakuja na upepo. Uriya muyaga. Na upepo huo. Uriya muyaga. Upepo huo. Iriya segwaki. Hiyo upepo kivuma. Kanyitegereza ukambona ukandeba. Unanitazama na unaniona vizuri. Ukambona. Unanitazama unaniona. Ibyo usabye biraba uko wabisabye. Yale uyaombayo yatakamilika. Niko byagenze. Vivyo hivyo ilikuwa. Elisa yari umunyeshuri mwiza. Alikuwa mwanafunzi mzuri. Kama kuna jambo ngumu ni kuwa macho wakati upo unavuma. Abantu bose iyo umuyaga uhushe ni bazabahungira mu nzu barangiza. Naam, upepo kivuma watu wote wanafunika macho. Lakini mtihani ilikuwa ni kuwa macho. Haleluya. Kuna jambo Apostle Gitwaza amesema. Yaravuze ngiyo umuntu azicyashaka. Alisema ya kwamba mtu akitambua lile alitakalo azayita kubimuca intege. Yeye haangalii mambo ambayo yanamkata tamaa. Iryo jambo ryaranejeje cyane. Neno hilo linifurahisha sana. Iyo umuntu azicyashaka. Mtu akijua alitakalo. Iyo uzi processes ya UN. Ukijua process hiyo ya UNHCR. Akananga urugero kuko ko murayumva cyane. Hiyo ni mfano ambao mnasikia. UNHCR. Ico bashaka kuri wowe. Ile jambo ambalo wanatamani hapo. Tunahitaji hili. Hakuna habari nyingine. Cyo sinakwirwa ngisoba. Hiyo ni habari ambayo mnaizoea. Iyo umuntu azicyashaka. Mtu akitambua alitakalo hakuna jambo gishobora kugukidega ambao kutakuwa ya kukata tamaa. Umuntu azicyashaka. Mtu akijua alitakalo hakuna mvua, hakuna njaa, hakuna jua, hakuna jambo lingine lolote litakuuma na likusimamishe. Ukijua ulitakalo.
atazi icyo ashaka, lakini mtu kama hatambui alitakalo, kose kazagashagaye, jambo lolote likitikisa kakamusubiza inyuma, inamrudisha nyuma. ngo ariyiriza, Je, mtashinda njaa? ngo aratanga icyacumi, Atapeana fungo la 10. akageragezo kose kabayeho, Jaribu lote litokalo kaza kamuca intege, huwa inamvunja moyo. utazi icyo ashaka. Yule ambaye hajui Niko alitakalo. systeme yubatse. Vivyo hivyo mambo ilivyo. Umuntu uzi icyo ashaka. Yule ajuale Elisa alitakalo. yari umunyeshuri mwiza, Elisa alikuwa mwanafunzi mzuri. yari azi icyo ashaka. Yeye alikuwa anajua alitakalo. Agashuru Upepo ngo gakubite, ulipovuma, yagize uko Eliya yamubwiye, yeye hakujali mengine, alitenda kama jinsi Eliya byose alimwagiza. biraza, rya vumbi ryose girunda mu maso. Upepo na mengineyo yakaingia machoni. Abona neza ko Eliya agenda, umwenda ikoti ryiwe araritoa. Naam, alimuona kipaa na alafu vazi lake likaanguka, akachukua. Diplome ndayifashe, Kasema nimechukua cheti. visa ndayifashe, Visa nimechukua. bambaye visa, Wamenipea visa. ibintu bigenze neza, Mambo yamekuwa vizuri. visa ndayibonye. Visa nimepata. Nuko Ni hivyo. izamini byose nabirangije, Mitihani yote nimekamilisha. rugendo ruri tayari. Na safari imekamilika. Yamazana Gehazi. Akamleta Gehazi. Gehazi abana na Elisa kuko Elisa yabanye na Eliya. Gehazi aliishi pamoja na Elisa kama jinsi Elisa aliishi na Eliya. Naho hano ndangirije. Ni hapo nitakamilisha. Gehazi abana na Elisa kuko yabanye na Eliya. Gehazi aliishi na Elisa kama jinsi gani Elisa aliishi na Eliya. Tiyiga kwiyiriza kuko Elisa yabikoraga. Hakujifunza mafungo kama jinsi Elisa alifanya. Tiyiga gutangira Imana kuko Elisa yabikoraga. Hakujifunza jinsi gani ya kumtolea Mungu kama Elisa alivyofanya. Ibintu byose bikaza byinjira bigasohoka. Mambo yote ilikuwa ikiingia hapa inatokea hapa. Bikinjira bigasohoka. Ikiingia inatoka. Mu mutima wa Gehazi. Moyo wa Gehazi. Moyo wa Gehazi. Bikinjira bigasohoka. Ilikuwa ikiingia inatoka. Bikinjira bigasohoka. Inaingia inatoka. Kwiyiriza Mafungo niba ture na maombi ya mapambazuko. Kuriya kose Elisa yabanaga na Eliya. Jinsi gani Elisa alikuwa akiishi na Eliya? Gehazi Elisa ako bundi Gehazi yarafite amahirwe yo kuba Eliya gata. Gehazi alikuwa na bahati ya kuwa Elisa yeye mara 3. Eliya gatatu. Eliya mara 3. Yarafite umugisha wo kuba Eliya kabiri. Naam, alikuwa na baraka ya kuwa Eliya mara 2. Nono akongera kaba Gehazi. Elisa yarafite umugisha wo kuba Eliya, akongera kaba umugisha wo kuba Elisa. Naam, Gehazi alikuwa na baraka ya kuwa Eliya na pia kuwa Elisa. Dore rero ikibazo uyu munsi abantu batangiye gukora indege bwa mbere. Mfano, watu ambao walianza kutengeneza ndege mara ya kwanza. Bwa mbere umuntu watekereje ndege. Yule ambaye amefikiria ndege mara ya kwanza. Si wewe wayikoze. Si yeye ametengeneza. Zaramugoye cyane. Ilimshinda sana. Zaramugoye cyane. Yeye ilikuwa ni magumu kwake. Ariko uyu munsi abantu bakora indege. Lakini kwa sasa wale ambao wanatengeneza ndege ni mambo rahisi. Wa muntu wagize cyagitekerezo. Kwa sababu wanaanzia mahali ya yule ambaye ameanzia fikra zake. Umuntu wa ukora imodoka uyu munsi. Yule ambaye anatengeneza gari kwa sasa. Biramworoheye cyane. Ni rahisi kwake. Kuko afite harebera. Kwa sababu kuna mahali anatazamia. Wabitekereje bwa mbere. Lakini yule alifikiria mara ya kwanza. Zaramugoye cyane. Ilikuwa magumu kwake. Niko byari bimeze. Vivyo hivyo ilivyo. Ariko ukagira umugisha wo kubana Elisa agize umugisha wo kubana na Eliya. Elisa alibahatika kuwa na Eliya. Biragenda Elisa mukuramo umugisha n'umugabane ukomeye cyane. Alafu Elisa akatoa sehemu na baraka kubwa. Gehazi agira umugisha wo kubana nande na Elisa. Na Gehazi akabahatika kukaa pamoja na Elisa. Dore ikintu kibabaje Gehazi yakuye kuri Elisa. Inayoghadhabisha ni jambo moja Gehazi ametoa kwa Elisa. Kinyoma n'ubujura. Ni uongo na uwezi. Ni gute Gehazi. Namna gani Gehazi? Kuri Elisa hakuye ibibembe. Kwa Elisa unatoa ukoma. Wa Gehazi we. Gehazi. Uri umuntu wotani ibibembe mukarangizanya
ni wewe mtu ambao utatoa ukoma kwa Gehazi na mwisho unatoa ukoma kwake. Umutima wawe Gehazi, Moyo wako Gehazi biratangaje, ni ya kustajabisha. haza abantu haza Naamani Ukaja Naamani araza yikoreye, yari yaje kwivuza, bari bamurangiye ko Elisa ashobora kumukiza. walikuwa wamemwambia kwamba Elisa ataweza kumponya, Kwa ashobora kugira icyo mukuraho kuko arafite ibisebe, yarafite ibibene. yeye alikuwa mwenye ukoma. Ngo ageraho Elisa, sinja muri histoire ndende, birangira Elisa amubwiye Naamani, aramurangira agomba gukirira, aragenda muri Yorodani aribira 7 arakira. Mwishowe Elisa akamwelekeza mahali yeye ataingia kwa Yordani, aingia jichovye mara 7 na apone. Gehazi arazazana maturo, akaja akaleta sadaka. maturo Alipofikisha sadaka, Imana Elisa aramubwira ati, papa urakoze cyane ko waje kuntura, ariko iri turo si ngombwa rwose, gitware amahoro, jewe singe n'amafaranga yawe mfite ibyanjye biramagije, urakoze cyane, genda utware n'ituro ryawe. Elisa akamwambia kwamba ukweli asante na kusanti sana, lakini sadaka hii sitachukua. Ariko Gehazi, Lakini Gehazi kuko nta kintu na kimwe yakopeye cy'umwuka kuri Eliya, kuri Elisa, kwa sababu hakuna jambo amechukua, amepiga picture kwa Elisa ya kiroho, kubana na Elisa, kukaa pamoja na Elisa, opportunity kugira ngo abe umuntu ukomeye mu bwami bw'Imana, kuko yari afite umwarimu mwiza kumwigisha no kumutoza. Alikuwa amepata na nafasi nzuri pa kujifunza, kwa sababu alikuwa amepata mwalimu mzuri wa kumfunza. Warangize Alafu Gehazi amaze Naamani kugenda, Gehazi areba iwe yamareba za noro, areba n'imyenda baje bikoreye, aravuga ati ntibishoboka, ziriya noro ndizoncika. Naamani aliporudi, Gehazi alitazama akasema, haiwezekani, dhahabu hizo na fedha ambazo wamezileta haziwezi niponyoka, hazitaniponyoka. Aramukurikira ngo ashikiri, aramubwira ati, data bujagize abashitsi, none nyabuneka izi yambwiye ngo umuhezi zinoro, yagize abashitsi abazimane n'imyenda arabikeneye, yagusezera ariko yagize abashitsi, nta mpamvu umugarurire ziriya noro n'imyenda. Alafu Gehazi akakimbia nyuma akamwambia, Bwana amenituma ya kwamba amekuwa na wageni, kwa sasa umpee hizo fedha na hizo dhahabu na mavazi ili awapee wageni hao. Yikoreza abagaragu biwe, akampea pamoja na watumwa wake, arazijana neza ku musozi, kumuhana neza mu muhana, ngo azinjiza mu nzu yiwe, akafikisha kijijini, akaweka kwa nyumba yake. Arazi imbere ya Elisa, ngo araguma arizungurutsa, akaja mbele ya Elisa akijitembeza. Nao Elisa yagiraga radari. Elisa alikuwa na jicho, jicho kabisa. Nao Elisa yagiraga kamera, kizi za kamera, yagiraga kamera kazuminga. Elisa alikuwa na jicho kama kamera, ilikuwa inapenyeza mbali. Elisa yari afite fish. Elisa yeye alikuwa na funuliwa. Yamamenye Gehazi yifuje, akatambua ya kwamba Gehazi ametamani. Yamamenya ko byarenze kwifuza akurikiye za noro, alitambua ya kwamba imepita tamaa, alifuata dhahabu. Yamamukurikira kamera, iramukurikirira muzuminga, igihe yahuye n'ababahungu akabaka inoro no kwa Naamani, arazizana no muri kampisi yahishe. Jicho la Elisa lilimfuata nyuma, akapata hizo dhahabu na mavazi mpaka mahali alificha, alipenyeza kwa nyumba. Aramuaza tesege uvuye. Akamswali, je, Gehazi umetokea wapi? Uvuye. Umetokea wapi? Ati ndao narikonoza masahani hano. Akasema, hakuli, nilikuwa tu hapa nikifanya kazi. Waruri hano mugara sina ariko uzugira ngo nditugira Imana ishobora byose. Amen. Je, haujui tuko na Mungu mweza yote Gehazi? Ubwira makuru yawe. Nikueleze habari zako. Yamamutondera ingene yirutse yagiye kugarura ino. Akamwambia jinsi gani alikimbia kuleta dhahabu. Amubwira naho yazihishe. Akamweleza na mahali ameficha. Kurabesha nde. Je, unamdanganya wa mugabo we kijana? Kubana naje. Kukaa nami.
uhakuye ibirenge unatoa ukoma. muzukuri nta kintu na kimwe kubana nayo opportunity kubana na Elisa, Nafasi nzuri ya kukaa pamoja na Elisa, unatoa ukoma. Icyamba baje n'abana Iliyo ni sononesha usarire abana kuri abana baba mu buzima 90%. Ibibaza abana bagira bizabiva mu babyeyi, bizabiva mu babyeyi. Asili 90% ya shida ambao watoto wanapata nazo ni shida ambazo zimetoka huko juu kwa ukoo kwa wazazi wao. 90%. 90%. Umubyeyi azaba umurozi, mzazi huwa anakuwa mchawi. Uwo mwuka ukaza nubwo umwana atoba umurozi cyangwa atoba mubi nkuko umubyeyi yamubaye, ariko abana bakagira ingaruka zikomeye, zimwe tuzi tubona n'amaso n'izindi tutazi, kubera ko ababyeyi bitwaye nabi. Mzazi akiwa mchawi, ingalau mtoto hata kuwa mchawi, lakini roho hiyo inakuja inaleta shida kwa watoto kwa sababu wazazi walijichukulia vibaya. Nkunda kubivuga ndabizi, wanapendelea kuyatamka na yafahamu. Amavuta ya Samuel, mafuta ya Samuel, amavuta ya Samuel uriya wirama winayoti. Samuel mafuta yake ule wa Rama ya Nayoti ava kuri nyina Ana. Mafuta hayo yanatoka kwa mamaye Ana, nyina wa Samuel, mama wa Samuel. yari umukiranutsi, yeye alikuwa mwenye haki. Ana Samuel yagazayonga amashereka meza y'umuntu wujujwe wiriwe mu butayu. Samuel alikuwa ananyonyeshwa na mama ambaye ameshinda kwa maombi. Samuel yabaga mu gituza cy'umuntu ubugira ubusarane. Haleluya. Samuel alikuwa kifuani cha mama yule ambaye ana uhusiano na Mungu. Samuel yagiye kuba umwami ariko ahantu yabaje ibibero yicayemo iberi yose umugongo wamuhetse. Ariyo mavuta yari meza cyane, yamufashije gukorera cyane Imana. Imana muhaye ikibazo, Imana muterera muri nyina Ana, niwe wamuteguriye ibarabara highway, umuhanda mwiza azanyuramo, ni nyina wauteguye Ana. Na mama wa Samuel Ana, yeye ndiye alimwandalia nafasi nzuri ya kuweza kumtumikia Mungu kwa ujasiri. Babyeyi, wazazi, babyeyi, wazazi, babyeyi, wazazi. Kandeke seminari y'ababyeyi. Hacha niachie hapo semina ya wazazi. Gehazi uri umuntu wo kurangizanya na Elisa wakuye ibirembe. Wewe kweli ni mtu wa kukamilisha msafara na Elisa ukiondoapo ukoma kwake. Genda uri umunyeshuri wagitura umunyeshuri bure, uri umunyeshuri ufashe zeru niyo iri kuri berete yawe, ugende berete yawe iri amazeru, ugende Gehazi urangirizanya na Elisa ngo hakure ibibembe. Yamamubwira ibibembe bya Namani bizokomaho wowe n'abana bawe n'urubyaro rwawe birarangiye. Elisa akamwambia Gehazi ya kwamba ukoma wa Naamani utaambatana nawe milele kwa sababu wewe umekuwa mwanafunzi hovyo. Reka ndangirize kuri iri jambo. Hacha nikamilishe kwa neno hili. Bavande, wapendwa, twebwe tugira Biblia, sisi ambao tuko na Biblia, twebwe tugira materaniro, sisi ambao tuna kusanyiko, twebwe tugira barevera, sisi ambao tuko na reverend, ariko bikanga, lakini inakataa. Ugasanga umuntu abaho mu buzima butagirana ubusabane, ubusabane we n'Imana uri muri mwezero. Kuko Linda uraza kwisamaringa, kuko Imana izireba ingene utanga icyacu, wowe wenyine urabizi icyacu. Ngayi iha amanota mu cyacu, uri disi cyangwa uri muri mwe iha amanota. Reba kwihangana, icare ku munzani witwa kwihangana. Yesu yaravuze ngo nibagukubita ngo wamuhindukira gute. Nawe ureba kwihangana, niyo wumvishe gusa ngo umuntu yakuvuze nabi, kubita agatoki kukandi, icara ku munzani. Ngaho reba kumvira, ngaho reba ziriya mpano zose z'umuntu, wicare ku munzani uvuge ngo Imana gane ikintu gupfa izikora, zivuga ngo aha ni sawa, aha ni sawa, aha ni sawa,
0 0 0 0 0 kandi ukamufata 0 umwaka ugashira uwa kabiri umwaka mukecuru niwe wabanje kurifata na muzehe bamuzehe bamafata 0 mu cacumi no mu maturo no mu kubaka inzu y'Imana na mukecuru 0 abo nibo bakuzaye uzushikana ukamusinzira uri Gehazi biza byinjira bigasohoka bikinjira bigasohoka aho kugeza ubwo birenga n'ibyo bintu byose kubera ko mu mutima w'umuntu ameze nk'ijerekani ripfumutse iyi ndirimbo zinjiyemo ziza zisohoka ijambo ryinjiramo rigasohoka amiga yinjiramo agasohoka uri umuntu uzora ufata 0 mu mwuka uri 0 0 0 0 0 0 0 0 gati umurozina kuko umuntu si mubi nta muntu mububa satani niwe mubi satani abara n'umuntu ara seka uyu ni umuntu iyi ni satani ikinazakora azafata ububi bwe satani niwe murozi satani niwe mugome satani niwe uzutera ubusinzi n'ubusambanyi n'ibindi agafata hano bino bimuzuye agashaka kubitransfera mu mutima wawe kugira ngo umutima wawe ndiwinjiremo ubu bugome n'ubu busambanyi n'ubu burozi ikintu kimukingiriza ni igicaniro n'amasengesho n'irya jambo wumvise bikakubera uruzitiro bikakubera inkingirizi bikakubera kugira ngo umutima wawe satani azafata agatransfera iyo asanze hano hakinguye iyo asanze hano nta kintu gihari iyo asanze hano nta kintu kibirwanya biza byinshi ugasanga umuntu yabaye umurozi ugasanga umuntu yabaye mubi ubundi ndi muntu si mubi naho iyo usenze Imana izikuramo ubugwaneza urukundo imbabazi imbuto z'umwuka igatransfera mutima wawe wa mutima wawe ukuzuramo imbuto ziza kubera ko ikintu kiguhesha kugira ngo ibyo bintu byinjire n'umwuka w'Imana n'amasengesho n'igicaniro biriya bintu byose none uvuga ngo ntuzoroga se niba uri umurozi ntiwabisengeye wabuze inkingirizi umuntu akwiye kuba afite ikintu gikingiriza imbaraga zikomeye cyane gikubitira kure kugira ngo cya kintu satani ashaka gutransfera gikinjiremo n'icyo utagira semeni haleluya amen kugira ngo usamaringe gato y'amanga yego turabasaba amazi si yayandi takwinjira mu rusengero ngo uhunyize uraba Gehazi murarangiriza mu bibembe abantu bazarangiriza mu burozi abantu bakabanga bagisira imbere bakarangiriza mu kugenda batera ibiheko kandi babeshyira abantu bagateranya imiryango igitangaza bararangiriza kwa Gehazi wabanye na Elisa abandi iki gitabo bacubakiye ibihugu byabo baza bareba muri iki gitabo Amerika murebe yubatswe na Bibiliya Uburayi mureba bwateye imbere bwubatswe n'iki gitabo twebwe tukibamo tukibwirwa mu gitondo na nimugoroba ariko imitima yacu biza byinjira bigasohoka tuzi giprotesha urugo rwawe tuzi ikiguteza imbere mu mafaranga tuzi impamvu indwara nyinshi tugira n'ibibazo byinshi tugira si ibigeragezo n'ingaruka z'ibintu tubamo ubukene bwinshi tugira si ibigeragezo tituzi gutanga icyacumi tituzi gutanga amaturo tituzi guherekeza abashyitsi ibi byinshi tuzadusengera n'ingaruka kandi ingaruka ziza zimarwa n'iki zimarwa nuko wamenya ukuri ugatangira ukabiba ukaba amahoro Iburayi mureba bateye imbere batezwe imbere n'iki gitabo mureba abandi bateye imbere abantu bose basomye kino gitabo bagira iterambere mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyo mbabwira bene data kugira ngo usamaringe urareba iby'ingenzi kuko ndibo bishoboraga turi flash bavandimwe duhindura ibintu aba bana tuzara bazagira ingaruka kubera ko twananiwe kumvira kino gitabo twumva ibintu umunyeshuri mwiza nka Elisa zituba umunyeshuri mubi nka Gehazi ziturangirize mu bibembe dufite Bibiliya ziturangirize mu bibembe mu burarozi dusubire mu za bindi abantu bazaga bagenda bakaja kuraguza
umuntu w'umukristo wabaye muri Sunday school watanze umumba urarangirije mu kujya kuraguza mu biheko byanijoro bazoza birirwa basengera abantu wabaroze wowe uri umuntu wabo yacumizo n'ingaruka umuntu azawaya gutya akamabu wo kuzerera gusa kandi kubera mukecuru nge natatanze cyacu icyacumi kiza ntabwo ari ibintu tuza ngo twama tugendera mu munyenga twama tugenda mu mukunga ngo tugende iso umukunge wiki isende ubundi umuziki uba mu bwoko bw'ibiyobyabwenge iki ni ikiyobyabwenge kuko abantu bazaririmba ibyo ntunze naje ubwaje mu by'ukuri uko niko kuri kubera kuza ibyo ntunze turi muri deseni bikarangiza pasiteri benshi barananiwe babaye ibintu biraho barananiwe amakanisa arafunze pasiteri barwana mu ikanisa bataramukanye ibi ni bya bindi byinjira barangiriza muri Gehazi barangije babaye ba Gehazi uwo kurangiza ubaye umunyabibere warangije ubaye kahe bakete turabo kurangiza hari umusaza umwe umugore umwe abonye muzehe yamafata abana atayi wewe uriya musaza we bazamuvuga yamaje kubasha mu cyumba muzehe araza tibite murabizi imico yacu ntawe uzuvuga ibintu ati bite mwana ati narinje kubaramusa ati turaho yamashaka kumwikiza vuba ati naje nariko ngenda muzehe nari nge nko ku isoko kubesha abana se bari ngo bagiye ngo se sinzi bagiye kubatembere ziri kubera ikibazamukeka kandi baza bakeka nyine bene bizifatika sinzi yabo ndamuheza abana abagire kubera uwo umuntu wabaye abantu basomye Matayo na Luka na Yohana uwo Matayo na Luka na Yohana ukarangiriza baza bahisha umwana buriya muntu ntagere mu waje turangirize kwa ngaba ngusamarenga gatoma. Inatisha sana kuwa mtu ameanza vizuri kama jinsi Gehazi alianza na kina Elisa, lakini mwishowe akamaliza vibaya akiwa na ukoma. Hiyo inafananishwa na mtu ambaye yeye kwa mfano ni kama Mungu ako upande hii na shetani ako upande hii. Vita ambayo tunapigana nayo ni ya kuwa shetani huwa anatuma tabia mbaya ndani mwetu, lakini kama tuko na nguvu za Mungu, hizo zinatukinga kwa mabaya yote ambayo inatoka kwa ibilisi. Lakini wakati nguvu za maombi zikitoweka ndani mwetu, lolote ambalo shetani atalituma kwetu na litawasili, na hiyo itasababisha tunda la Roho Mtakatifu ndani mwetu lisiweze kuzalika. Vile vile amesema ya kwamba si heri, si vizuri kuanza ndani ya Biblia na alafu tumalizie kwa namna mbaya. Mani gomushi. Mureke dusenge muhaguruke. Kwa hiyo simameni tuombe Mungu. Yesu itanzi Kalvari. Yeah.
Najua mahali umefika. mu mwuka batwigishije kuba i Yerusalemu. Katika namna ya kiroho jinsi gani walitufunza kuwa Jerusalem. Senebalati karaguhamagara. Senebalati anakuita. Ethiopia karaguhamagara. Tobia anakuita. Geshemu karaguhamagara. Geshem anakuita. Ngagukure mu cyumba cy'amasengesho. Ili akutoe kwa chumba ya maombi. Kugira ngo urangize ubaye Gehazi. Ili umalizie ukiwa kama Gehazi. Uracyafite umwanya munini wo kugira ngo ukorije. Uko na muda mzuri tena mkubwa wa kuweza kukosoa. Uracyafite umugisha wo kuba Elisa. Bali uko na bahati ya kuwa Elisa. Uracyafite umugisha wo kuba Nehemia. Bado uko na bahati ya kuwa Nehemia. Uracyafite umugisha wo kutaba Gehazi. Bado uko na neema ya kutokuwa Gehazi. Uracyafite umugisha wo guhindura ibintu byapfuye. Wewe bado una neema ya kugeuza yale ambayo yameharibika. Mwami Yesu, Falme Yesu, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, turasenga imitima yacu Mana yabaye ba Gehazi. Titurava ngo turangize, ariko imitima yacu turakwinginze kugira ngo dufashe Mana. Titurangize nka Gehazi, ahubwo turangize turi ba Elisa. Elisa mwiza, Elisa wabaye Eliya kabiri, agakorera Imana, agakorera Imana, agakorera Imana, agakorera Imana, agakorera Imana, agakorera Imana. Tacika intege, agahagarara mu gashororo, agahagarara akomeye, ariko akaba umugabo wo guhagarara kugira ngo Imana icyo ashaka kugabana akigabane. Ariko Gehazi, Yesu mwana w'Imana, Gehazi yari afite umugisha ukomeye cyane kugira ngo akorere Imana kandi bumugirire inyungu mu buzima bwe. Mana uturinde kurangiza nk'aba Gehazi, ahubwo duhe imbaraga zo kurangiza nka Elisa. Mu izina rya Yesu, amen. Amen.